Sanibona, igama lami ngu-Amatula. Sizokwenza i-equation eku-standard form e-radius nenkaba yendilinga. Equation yendilinga x ohlanganiswe no-3 squared ohlanganiswe no-y osusa u-4 squared okunikeza 49. Yini inkaba yakhona u-h, k ne-radius eyakhona. Manje asizikhumbuze ukuthi indilinga yini. Unephoyinti asilibize u-h, k, iphoyinti lakhona h, k. Indilinga yinkaba yamaphoyinti alingana le phoyinti. Asithathe wonke amaphoyinti akude no-h, k. Asithathe lebanga leli sithi ngu-r. Sithathe ibanga leli silibize ngo-r. R wethu uyi-radius yena. U-r umele i-radius. Lebanga leli silibize u-r. Manje sifuna wonke amaphoyinti akude ku-x, y. Lana point leli sizothi ngu-x, y. Sifuna wonke akude. Manje-ke lana ngiyacabanga wonke amaphoyinti azoba kude. Ngizozama ukudweba indilinga wonke lamaphoyinti lawa engiwadwebayo manje ilamaphoyinti lawa ilamaphoyinti akude kanje. Manje-ke nalana le phoyinti leli kusuka kule phoyinti uze kule phoyinti leli nakhona kumele libe kude kunalelaya, libe kude kuno-r wethu. Ngakho-ke manje siyithola kanjani i-equation ka-r? Sithola kanjani i-equation ku-r no h, k no x, y? Siyithola kanjani echaza wonke lamaphoyinti lawo? Pho siyakwazi ukuthola ibanga phakathi kwamaphoyinti amabili nge-coordinate plane. Amaphoyinti amabili we-coordinate plane siyakwazi ukuwathola futhi aphuma khona lana, aphuma ku-Pythagoras theorem. Ngakho-ke sizosebenzisa yona lo mugqa lona, sizowubiza ngokuthi ungu-y osusa u-k. Lo mugqa lona sizowubiza ngo-y osusa u-k. Singenza okufanayo nalana kuma-x-axis angaphansi, kuma-x coordinate wethu angaphansi nakhona sivale kanjena. Lena sizoyibiza u-x osusa u-h. Lena kuzoba u-x osusa u-h yi-right. Lena yi-right angle. Uyabona lana sino-90 degrees wethu. Lena yi-right angle ngoba silinganisa ama-vertical ama-vertical nama-horizontal. Yiwona esiwalinganisayo lana sifuna ukwazi ibanga lawo. Manje lezi zinto lezi zi-perpendicular. Manje-ke ku-Pythagoras theorem siyazi ukuthi lana i-squared sihlanganiswe nalesi squared sikunikeza u-r squared. Kanje ithi ngikubhale lokhu ukuthi uma uno-x osusa u-h squared bese umhlanganisa no-y osusa u-k squared uzokunikeza u-r squared. Lokhu kuchaza ukuthi noma yimuphi u-x no-y ongagcwilisa le equation lena uzohlala la. Ngakho-ke lana sisibona ukuthi siyithola kanjani i-equation yethu, bese siphendule umbuzo wabo lo abawubuzile lapha phezulu. Ithi senze lana ukuthi siphendule umbuzo wabo. Ngakho-ke lana sizohlanganisa la. Ubukeke lana sizoqala ngalana ngalo x osusa u-3. Lana ungadideki lana ngoba laphayana kuthiwa ngu-x uhlanganiswe no-3. Ngakho-ke sizombhala kanjena. Sizothi lana ngu-x osusa u-3 squared ukuze ungadideki. Bese-ke sibhala le ka-y. Le ka-y izoba ngu-y osusa u-4. Akuyena u-4 lona. I-equation yethu ithe kususa. Yabona ukuthi we-y ususa u-k. Ngakho-ke nalena izoba kanje. Bese-ke i-radius yethu ingu-7. Ngakho-ke kuzoba ngu-7 squared. Bese-ke uma-ke seyinjena sesitholile lana ukuthi u-3 wethu uyini. Sesiyazi ukuthi nangu u-negative. Lona u-h sesiyazi ukuthi u-h wethu ungu-3.
bese u-k wethu siyazi ukuthi ungu-4 akasu-negative 4 ungu-positive 4 bese ne-radius yethu sesiyitholile nayo ukuthi ingu-7 ngakho-ke nalana u-h, k uyafana no-negative 3,7 u-h, k wethu uyafana no-negative 3,7 uma ubuka lana uyabona ukuthi la u-h wethu masimthatha laphayana kulesibalo abasinikeze sona u-h wethu siyamthola ukuthi ungu-negative 3 lo abasinike yena laphayana phansi ngakho-ke i-radius yale ndilinga ingu-7 uphinde futhi uvakashele kwa-ClickMaths uthole ezinye iy'balo eziningi.